Nē. Kāds bugs? Labi, ko varam vaļā? Kur gribi vairs vaļā? Pagaidām. Nevar atrast īsti. Pagaidi. Es uzšķināju tiešām. Un bezīgi, ka tu uzskašana atpakaļ tev atpakaļ poguļš, tu iemet pie loading. Ok, davai. Davai, random knife. Let's go! Šo, jā. Ok, let's go. Es dabūju M9. Es dabūju M9 Rust kaut. Nu, tu nevari viņu pārdot. Tu vienkārši vari... Tu vari aiziet savu profilu, tu viņu vienkārši vari visu drāvot, un tas ir viss. Cik man vajag depozitot? Jautājums. Man nav URL iestādīt. Tu kā viņš zēni? Skaties. Un es atvēršu savu milspikstu. Tu vari aiziet uz tā kā uzskašanu savu profilu, un tad tev vajag jāuzskašana accept. Tev vajag ievadīt to sūdu, bet tev vajag depozitot, lai withdrawot. Oh my god, Dāvi. Es atveru tikko. Oh my god, Dāvi. Dāvi. Es tikko unboxoju nazi no 3 eiro. Kāpēc viņš strādā labi? Oh my... Es otro nazi dabūju. Viņam ir kāda 3 naži. Kāda? Depozitot. Saku. Vari. Pagaid, karoče. Farmskins.com. Sapratīs, kāpēc tas ir skams skaits. Tikai farmskins.com. Tagad saproti, kāpēc tas ir skams saits. Es meklēju tagad, es viņus nevaru atrast padarīt. Website. Es nezinu, kad es to skatījos. Es zinu, ka es vakarā skatījos. Nē. Tos video? Es mēģināju. Saiti? Jā, viņi bija, bet es nevaru atcerēties. Es nevaru. Nē, teici. Es varu atsūtīt to video, ko... Te visi ir tas pats. Labi, skaidrs, paklausies šito. Tagad viņi atver. Tas čaus, ja? How's it going, guys? Today I'm gonna play on openxgames.com and guys, what? First of all, I want to show you that I have promotional code for $100 on your balance. You'll click on add funds on promotional code and with, I don't know, let's go with random AK-47. Yeah. Open it and let's go. Yeah, it's red line, nice. Okay, Mecha Industries. Okay, so much knives. And what the hell is this? Oh my fucking god, Karambit Urban Masked.
What the hell is this? Oh my god. So, precision. And esatto bien. you should deposit at least 35 or 20. Uzstādi to video, kas tev atsūtīja pirms tam, uz sākumu, ja? Kurš saka savu intro, ok? Un tad šito video iesac, un paklausies atkal to intro. Okay, I must make a deposit. How it's going, guys? Today I'm gonna play on openxcase.com and Zinu, viņi man pazuda beigās vakarā, kad es... How's it going, guys? Today I'm gonna play on this new website. Link you can find it in the description of this video. Tā pati balss, tāds pats intro. You can find in the description too. So you'll click on your balance, enter code and push. And you will get $20 on your balance. So let's go and you can... Oh, es atradu vēl... So you enter your promotional code and you can... Oh, now let's go, it will be... Set track case. And tas bija tas private. Nice. I'm in plus probably. Knives and trash. Okay. Let's go. What it will be. Oh my god. Oh my god. Falchion knife. Safari mesh. What the hell is this? And tas reactions ir. I don't know. Es tikai dabūju naudu. Oh my god. Oh my god. And it's accepted. Yes, it's accepted. Okay. Tas ir viņa katra video. Let's go to my account. And let's go. Accept my Falchion. Šī grūti atrast, ja tu skaties historiju. Labi.